jangayo jande dina kana fay jande l'école wallay jande rewa gorunde yum no burine ndiye ko Allah taw hara fopno e jam mo be ka hikkori ɗon yo Allah ɓeydan en jam on kadi donc haray nawnoɓe ɓe yolla on dikkimɓe ɓe nawnali ɓe yolla on danduɓe nawna waalo e vraiment feƴƴimɓe ɓen kadi yo Allah on yaafoɓe naadoyaɓe aljanna firdawsi enen kadi o yaafo en so ƴettitayn vraiment haray jam on fof no weltana no salmina landa si yahino e jam haray no andirɗon noon hannde kadi en tintiɗi ka émission meɗen émission nede jikkuji men émission mo waweten seppudude muɗum ha ko Allah on haaji e darowo donc ko noon wiyorta way noon ko sa fof kintinen tun o ara ɗon vap nde wotere donc a faame ɗon ay noon ko winte kon yo Allah accu men taw seeɗa mais yara ndiyan ɗam ɓay ko noon haalorta donc haray no andirɗon noon hannde kadi en tintiɗi ɗo émission on ko yowiti e toɓɓe ɗiɗi e nder émission o kono woni en toɓɓe ɗiɗi donc aranu on taw koko yowiti e programme hittuɗo surtout wona ko sengo kamen laguine en ce moment e fi o recrutement o fonction publique e pijjino yaltude ko tawata haray ɗen wawi naɓurde ɗum ɗon ka nder émission ɗo par ce que ko no humiti e mum par ce que si innama éducation de base et caractère haray piiji ɗin ko ɓe suuɓe sendidire mo ɓe anda ko honto doit wonde mo ɓe anda place mum o donc haray fi o recrutement o fonction publique ko waɗi e ɗe balɗe deuxiéme point on ko fi ko ɗon andi nini ko ndungu wonɗen woni kaka men woni ko ɗo ko ndungu wonɗen nini donc eɗen suuti insalubrité on e ko honno fewdori woɓɓe noon heeɓi occasion o si ndiyan no arde ɓe yolora ɗon e yani mbaletiji maɓɓe ma wiyen salteji maɓɓe koɓe mooɓi ka cuuɗi maɓɓe donc ɗum ɗon kadi yewta e fi muɗum andinenɓe ko ɗum woni tallal lakke ɗum ɗon kadi donc haray ko ɗe toɓɓe ɗo marɗen ko jumlen ɗo e fensiten seeɗa muɗum yeru o ko anduɗen e wawen feƴƴude goɗɗum ngo kadi haray noon en adoray ko sakkitorɗen ɗo kon ɗum ko fiyo koko fewniti o ndungu yani ndungu ko wonɗen ɗo fewndo ɗo e ñoogue no heewi côté ji ɗin fof ñoogue no heewi donc mi atoray taw mi waɗa entre parenthèse wano hannde son se yewti fi mamum se yewti fi laguine yeehi ha Carrefour mamum yani ɗon andi mamum ko ville Carrefour donc hande ko ɗo wiya wondema ko ɗum salte o ñoogueji ɗin ɓuuri e wonde donc ko honɗum woni fi saabu ɗum ɗon yani ka duwano ƴettede exemple ka duwano ƴettede misal woni hande ko ɗo wiyete hi ɗon no tawa e ko ɓuuri e tunude e nder pays on kon donc haray mi anda honto suta donc haray ɗum ɗon wona innugol ko Samba ma ko Demba ma ko Sara donc mo be no jogui part de responsabilité mum on fi ko woni e tuninde côté mum on joni noon ɗen andi iɗen wowti ma wiyen iɗen jikkini ɓay ko fi ɗum won e yewtude woɓɓe men no jikkini acca ha tuma innate ndiyan ɗan no arde ɓe yaltina salteji maɓɓe ɗin fiyo ndiyan ɗan yolor ɓe anda honto ɗin ha honto ɗin salteji yahata ɓe anda si koye suudu goɗɗo ɗin salteji woni yahude ɓe anda si tawi woni yani konko ɓe acciti ɗon ɓe andi pellet na ko wondani neɗɗon e cellal wona ko addantamo cellal yani ɓe acciti ɗon donc yahoy ha un certain niveau tawata pellet tagaɗo go neɗɗo go wawɗo wano ma tawa on ɗon anka hawkirɗa ɗon kanko emo mari toon ko hutora e banggue ko hawkirɗa toon sikka an ko ɗon koko duwa waɗede piiji bonɗi ma yani hibbede salte mais et pourtant le kanko ɗon no tawa eko woni mo wurnude joni noon o ara o tawa ɗin insalubrité ji fop ɗin salteji fop no e on domaine makko no e on partie makko yani ka o hoolori ka o yakitori tawa ɗum ɗon no ari hibbi ka makko ɗon tawa kadi koyo oblige o soit o yoɓa goɗɗo wawa ittude on salte ka makko ou bien kanko tigui o wona motivé o wawa immade o waɗa juuɗe makko
o wakkilo o yita ɗum ɗon ka woni yani e nokkure makko nde joni an anda ta lallakke yani anda haqqe ittiri haqqe ko marɗa e sengo on noon par ce que gogo non seulement a bonnanimo te ensuite on ɗon kadi on ɗon kadi ɗum ɗon ɓay wana nokku goo yahata on ɗon kadi mo ɗaɓɓude nokkure ko wawa wadde ɗum ɗon goɗɗo anda naɓoyte goɗɗo anda naɓatake kankadi mo dade nokku goo o baka ɗon andi a causi yani a woni e source on ko a woni source on kan yani bonni diwi sariya on yani a duwanoka wadde ɗum ɗon normalement an neɗɗo on ka ndunguɗo ko fewdo ɗo laaɓal ngal duwa existude wandi sono wo e yewtay ɗum sa nani goɗɗo o hoccike o cikkike o waɗi ɗum o nattiri ɗum yani kala ko yiɗa tagaɗon o waɗi andu ko hoore cellal ngakko ngal taw kala ko yiɗa o heeɓi kala ko yiɗa o waɗi mo hocci o cikko yara ɗo nano yara ñaamo yewta ko faala waɗa ko faala donc koye hoore cellal makko ngal taw si tawi woni cellal ngal wala donc hara mi sikka si programme ji makko ɗi marché joni ko ɗum woni nene cellal ngal ko ɗum woni nene cellal ngal ɗum ko laaɓal ngal quoi ko laaɓal ngal woni nene cellal ngal joni hono laaɓal ngal heɓorta ko so tawi woni en acci ɗin fondoji bonɗi ɗi marɗen fondoji yanndanɗa hoorema ɗi duwaka wonude e neɗɗo yiɗan ɗo hoore mum laaɓal si ɗa yiɗani hoorema laaɓal no gasa kadi ko noon kadi ɗimmojo ma o kadi yiɗiri ngal laaɓal ɗon ɓay tun hara yiɗa andile hi ko tuuni kon a yiɗa andu ɗimmojo ma o kadi yiɗa ko tuuni kon normalement en duwaka immade tawa hara ko ene wonta responsable fi ko tuuninta nokkureji ɗin domaine ji ɗin fop hande sa yi inete wano laamuji ɗin no wakkilima ɓe ala wadde ɗum ñoogue no heewi donc ñoogue heewa par ce que koɗo na laamu woni addude ñoogue ko en personne en tant que population ko ene woni wadde ɗi fop donc organisation jigo ko ene waɗata ɗum noon ko ene waɗata organisation jigo fii yo cellal ngal heeɓo fii en heɓul laaɓal kori yo anditen si ngal laaɓal heeɓike wona gouvernement jeeygal laaɓal wona samba jeeygal laaɓal ko en personne on an tigui jeey laaɓal ko an jeey cellal ma ngal kadi ɗum ɗon noon an sa yeggiti ɗum noon tawi koya accu ha ɓay haray occasion heeɓike ko ndiyan no saƴude ma ndiyan yani a yiyata goɗɗo ka bedda a yiyata goɗɗo ka yaasi ƴetta salte ma o weddoɗa fiitu yo ndiyan ɗan emporte ɗum ɗon yo naɓu ɗum ɗon a andale ko honto ndiyan ɗan hattinta ɗum ɗon musidɓe ɗum ɗon koye fondo moƴƴo jeeya wona e fondo moƴƴo jeeya min minnayi koye jikku kanuɗo jikku bonɗo noon ɗin jikkuji noon duwaɗen ittude e men yani seke en yani iɗen suuti ko moƴƴi kon kono pour que en applique inne ɗum ɗo ko en applique ko moƴƴi kon no sattani woɓɓe men et pourtant le ɗum ɗon na ko satti noon ɓuure tañƴinade ko wiyede bonna yani wiyede bonni ko ɗum ɓurayno sattude e neɗɗo on kono wiyede a moƴƴini mi sikki ɗum ɗon an kadi hiɗa yiɗi ɗum ɗon ka homoni yiiɗa wiyede ene vraiment ɗo a moƴƴini ɗo a labini ɗo homoni yiɗa ɗum ɗon fop no yiɗi ɗum ɗo mi ɓuure tañƴinade kala anduɗo hoore mum neɗɗo marɗo ndimu neɗɗo marɗo ndimu joguiɗo faamu anduɗo ko fewndi vraiment on ko yiɗa ko yani ko yiɗi nande no haale e fee makko koko moƴƴi kon hayso tawi woni ɗam wadde bonnereji ma hayso tawi woni yimɓe ɓen haalete ko boni mais so tawi woni an a alda e mum hiɗa andi le ko wonɗa wadde kon koko moƴƴi vraiment a weltoto par ce que hiɗa andi ko goɗɗo geno ma wo Allah no suuti vraiment ko wonɗa wadde kon ce n'est pas gênant pas du tout wawama genude wawa genude goɗɗo goo wonante welo welo kono so tawi woni hiɗa tawa e wolɓe lorrude ɓen musidɓe haray ta wi wondema haray an on hiɗa yani ɗa tambiti leydi ma ndi ɗa tambiti musidal ma ngal non a tambitaki tambitagol musidal mum ngal fof ko accugol fondo bongo ngon jikku bonɗon ko accugol ɗum ɗon waɗa ɗum ɗon a koti he fewdo ka bonnereji ɗin ari ɗon wartode on fof kono noon fewdo ka moƴƴireji ɗin ari ɗon an wata sogito tawa an kadi koya tawe e bonne onno e bonnaɓe ɓen moƴƴere nde no waɗede an ko sortoɗa ɗon innaga a waɗay ɗon bonnere donc ko ɗum ñakkingol hoore mum hande sa daari ka yarɗa wo beddaji ɗi ka yarɗa wo salte no woodi mbusuji no woodi
kesa goɗɗo wata yani e wata lintude ko woni e nder ɗin mbusuji ko woni e ɗin saseji donc ɗum woni wadde ha yaha e caniveau ji goo yaha e caniveau ji goo kala ɗin caniveau ji tawata hara joni koyo on buuse ɗon ɗum ɗon koyo ƴawtu jokka e soñjugo jamanko hoore laawi donc eɗen duwa accude ɗum ɗon ɗum ɗolle wona état woni wadde ɗum ko enen tigi woni wadde ɗum ɗon nden bonde yani on nden borre ñaaɗon ko enen tigi par ce que dépotoir ji no waɗa dépotoir ji no waɗa que ça soit ko ɗo ma ko to donc mi ɓuure tañƴinade gabe no adda ko dépotoir ma poubelle ji no waɗa fii ka wawa naɓude hibba salte ma o kono so tawi woni koya bakku salte on tawara goɗɗi ɗi wonay ɗon fayda une semaine tawa ɗi hibbaka a susta nawde hunduko ma kinal ma yani on côté ɗon donc an noon heɓa occasion ɗan ndiyan ara an gila ka ɗan fuɗɗi ko ɗa woni e moɓude kon fof ɗan ara ɗan addora ɗum ɗon an kadi ƴetta goɗɗum ɓeyda ɗon ɗum ɗon kadi no yaade tawa woɓɓe goo ɓen ɗon kadi ɓeydira noon est ce que ɗan supporta e ɗum ɗon fof est ce que ɗum ɗon fof wawa yahude ko hano yahude toon goɗɗum kalo lorra yimɓe ɓen joni wiyen paali no tampini o hon ni e ni ɗum ɗo no nangi o donc cancer manda o kon ñawji hatta ñawji jaalo e men ñawji ko ɗum waɗi hôpital ji ɗin des fois sa yeehi a innay vraiment yani fof no nawni quoi dikku a innay fof no nawni hande remarqué hande woɓɓe no jogii jawdi ha no jogii jawdi kono haysi ɓe ñaamay koko lammi ɓe ñaamata importance ndin jawdi tawatara heɓino cancer ma heɓino nawna diabète goɗɗum goo tawata ko ñawji ɗi anndanɗa hoorema ko enen tigui faggitani ɗin na kamɓe pikitoto ɗi ñawdi ma na autorité hibbata goɗɗo on ñawɗon donc tawa piiji ɗin koye hakkudeji men enen tigui woni bonidirande hakkudeji men ha siga ɗi ñawji nanga en hakkudeji men kadi donc no woodi ɗen fof ɗen andi no woodi ñawji kadi contaminay ɗi no woodi contaminay ɗi yani raaɓay ɗi quoi si mi faala yuuri donc elenel en andi ka naamuji men sa tawi ɗo goɗɗo hay wiiɗa assalamu aleykum fayda ɗum yonata woɓɓe ɓen tanki a jonnali ɓe junngo donc haray kamɓe no heddi ɗen andi ko naamu men on noon ko salmingol goɗɗo donc salmina goɗɗo tawa haymo wonde ñaw contaminowo raaɓowo an kadi a heɓori ɗon eɗen andi woɓɓe men si yeehi ko ñamete donc surtout so tawi woni wona ñiiri hara ko piihoy onno wano piihoy ñamete koye ni piihoy cewkoy soɗotako soɗotako ñamay tun donc ɗum ɗon fof no nattutude o tigui nder toon est ce que haray ballal waɗi min miɗe landi haray si ballal waɗi ɗon donc enen leyɗen andi déjà si mottodirama hay sino andidira déjà en fof paare ɗen andidiri kono wigol tun assalamu aleykum on jarama yonata woɓɓe ɓen ko ɓen taɓa ayna jara hiɗa jarame wasayna ya anda inde amen et pourtant halle ɗa a généralise a wi on fof a hiwrike ɓe fof kono woɓɓe ɗum ɗon o ɓe acceptata hiɗen andi koko woni wadde sa jaariɓe ɗo ɓeɗa mawnintini wasayna ya andaɓe an ko buy mawnintiniɗa c'est que woni ko naamu men donc ɗen andi noon ɗum ɗon joni ɗen andi horaire ji yalta e ɗi toon ɗin ɗen andi probléme ji wonɗi nder toon ɗin de kuusi tawi woni goɗɗo heeɓiɗo nawnare contaminayde ko lawlaw o heɓina ɗum yani ko law ɗum ɗo laya quoi du coup ko law ɗum ɗon yaaja par ce que o salmodira e mo andi o salmodira e mo anda o salmodira e feƴƴowo o salmodira e jooɗodal ngal donc so salmini feƴƴowo on ɗon o naɓori on ɗon kadi no yaade salmina woɓɓe goo non ɗum ɗo yeehi en andata ko hatti c'est l'infini en andata ko hatti est ce que noon haray ɗum ɗon woni ballal est ce que anday kon to ƴettitirta ɗum ɗon donc ɗum waɗi cellal ngal mo be men no duwa si immori sengo mum mo be si immori sengo mum acci fondo bongo ngon acci ene inni min kadi ko jikku labaɗo mi jogoto ko nafatanmi ko miɗa andi ɗum ɗo nafaylan ko ɗum mi falana ɗimojo on kadi vraiment ndungu aray ha ngu yettoyo tawata hara goto heɓali probléme ji goo tawa goto heɓali probléme ji goo
ene ta heɓata probléme ji dey ɗum ɗon ala na en ko ɗum waɗi asimi précise ko probléme ji goo ɗi annduɗen noon hara ɗin ɗon hiɗen faggitanade e ɗin ɗon hoore men ɗin ɗon ko enen tigui duwaɗe ñawnude avant que ɗin ɗon no ara e men par ce que en fof eɗen andi ɗin probléme ji si ɗi ari ɗi lorray en normalement koyeɗen darade taw défendre en ɗin ɗon fiwata ɗi hewtu en après continue en combat ji goo kono so tawi woni enen ñande wo yani chaque année ko litugol on lutte contre le paludisme ko ɗum tun nanata lutte contre le paludisme hitande be paludisme litete ɗo ha ɗum ha aduna gasa par ce que gogo ko ene woni faggitanade andi so tawno iɗen litude ɗum fi yo wata yani ko ari ko rewi ko wata rewtu hareno no moƴƴuno kono enen ko fewno ko ari wo ko fewno ɗon on wonde litude si ari kadi ko arata après kadi continue en kadi bonnen hikka ha para waɗen ɗo salte dongal ɓayni ko ndunguni ɗum ɗo wajaki en ñaw ko heeɓi ɗo nde hitande ɗon ko wajaki en ko arata kadi haɗata hibbiten kadi salte kadi ka wowi ɗon donc joni noon so tawi woni a waɗi ɗum ɗon hikka ko arata a ƴetti décision a waɗi tali siga on nden bonnere ɗon ɗum ɗon continueri noon chaque année no waɗirede noon est ce que ɗum ɗon gonanta en nafa mi sikki tu wona en nafa yani non seulement en personne on e wonnay kadi nafa autorité ji par ce que gogo kamɓe woni addude lekkele ko ñawdorte kon donc kamɓe woni défendude yani kamɓe woni immade daro yaha sooda lekkele adda ma hay so tawi woni wona soodoytede mais ko kamɓe kamɓe woni wonde saabu ha lekkele ara fi ko litire ɗen nawnaje ɗon donc fi yo wallidira noon hara bonnereji goo yani bonnere jawdi goo waɗali il faut que en personne on immoɗa e banggue maɗen an kadi ko wawɗa wadde kon ko wawɗa gollande leydi ma ndin ko an kadi gollana ɗum ɗon mo be immota sengo mum on golla sengo mum on ko yeru ko wawi kon hande so dari mo be men ko mécanicien mo be ko médecin mo be men ko docteur yani mo be men ko électricien no famiron no wawi nafudema wallito kadi autorité ji ɗin wallito laamu ɗin no innede par exemple no litede fi o yani ɗi accident ji no litede fi muɗum fi yo ɗum ɗuyto donc en personne on tawiɗa duwa andude taw ene ɗi accident ji wona laamu woni wadde ɗi accident ji ko entre population on waɗi o to population kamɓe tigui ɓe ɓodiri wo on tuma noon laamu ara na ko oto ko acciti o sens munattiri ni yaltiri ko ɗum ɓe wadde est ce que si mayi ɓe heeɓi ke ɗon mayiɓe ɓen perdi mayi perdi donc si a heeɓi sa moƴƴo ɓe wonno laamu ngu ƴettama en charge ɓenna joni ɓayo gañi o yani waɗen feere oɗo min tambitoto mo ñawdoto ɓe yoɓanama frais ji ɗin ñawdoɗa ɓe ñawdama si ɗum kadi de ko par occasion si ɗum ɗon heeɓike si sens molanaɗo heeɓike si hina ɗum ko ɓe jontudema musidal ngal ɓenna joni autorité ji ɗi waɗi ko wawi kon ɓe jonti en pour mayɗo on ma mayɓe ɓen ɓe jonti en kadi barmuɓe ɓen a barmuɓe ɓen ko honɓe occupoto e mum ko jeeɓe ɓen voilà ko jeeɓe ɓen donc mayɓe ɓen kadi ko honɓe occupoto e mum ko jeeɓe ɓen ɓen ɗon en no naɓede surre wattine donc ko inete ko yallah hinnoɓe yaafo lanni donc komi woni cause de ɗin accident ji laawol konngol faaɗi wo ma laawol konngol janɗi wo si a ƴettani si a ƴetti ko hanɗa ƴettude maggol kon a ƴetti ko yani ko hanɗa ƴettude maggol kon no faamiron wallahi accident goto waɗata sana ko iwri ka Allah accident goto waɗata kono wiigol min ɓay tulɗo no henti ngol laawol no yaaji mi duublay mi rewray ɗo mi dogiray ni ƴetta ɗo vite alleere goɗɗo o andata ko wonno ɓe on dogirde ayne tu wonɓe wiirde quoi du coup a famata o situation jugono ton en fof ɗen andi par ce que no gasa ɗuuɗuɓe men ko conducteur haysi wona gonga haysi wona maître taxi ma ɗuma woɓɓe men ko conducteur no jogani hoore mum machine mum on privé jogani hoore mum auto mum on ma moto mum on mo ɓe men no andi no woni dogirde no on faami faut que woni waɗen prudence koko ente prudent il faut être prudent enen tigui anden ko saabu honɗum jogirani ɗen machine on enayi ɗon sikka machine ko wiya ko masibo noon
ko masibo noon ko ɗum waɗi ɗin domaine ji fof so daari on taway ko a chauffeur ko a électricien ko a mécanicien ko a docteur an neɗɗo on tigi hara le a janngoya piiji a yahaka école il suffit que ya utilisir tum mémoire ma on gollitira haqqille ma ɗen hara si marsata a tawa ɗum ɗon fof a waway mais kono so tawi woni a yi sa no dogiraɗa no dogiri wo gade ayni si Allah jaɓi min o ɓurala wawde machine o anda menen kaka kaaƴe men ekkiti o nami fi kaka kaaƴe ekkitiɗa ari ka goudron walla inni a waɗiray noon ngol hollete ɗo koko ɗatin ni ɗum gasa ka kaaƴe kon ngol hollete ɗum wattake ka ɗaati ɗon ko ɗum won ton par ce que ɗehe domaine kala no mari yani piiji ɗin yani no senda quoi no senda ko watte tooñi tun si tawi a diwali e geɓal ma nga yawɗa e geɓal goɗɗo marsata ɗon ko haray ɗen andi ella ala sa diwali e lowre ma yawɗa e lowre goɗɗo hi andu haray alhamdoulillahi kono sa diwi lowre ma ne yeehi lowre goɗɗo tun andu après a créa joni probléme awa ko ɗum woni ton il faut que immoɗe darɗen pijigon ton en change e fondo gon innugol ko bonay tun inne ko autorité ji ɗin ma moƴƴay tun woɓɓe ɓe ginna way ko autorité ji ɗin donc ɗum fof no toon mais ɗin konko wona haalede fof goɗɗum ɗum ko argument ji moƴƴiba boniba il faut que enen population gon taw wona yeeso piiji gon tun en wona yeeso majji surtout dandugol hoore mum wano albalawji goo ko enen wonta yeeso faami ko enen wonta yeeso noyne insécurité oui insécurité ɗum ɗon a wawat no wawi wonde no gasa a wawata dandude hoore ma wono on domaine ɗon ko wona ko ɗum waɗi ha simini mo be lowre mum wono sécurise go yimɓe ma ɗuma nago ɗum ɗon ko état jeeyi ɗum ɗon autorité jeeyi ɗum ɗon kamɓe immo to daro wallito jamaji ɗin fi ɗen coenɗe fof kono noon no toon kadi no hiwira hoore ma sécurise a hoore ma tawata raya sabboraki ɓe ɗum ɗon on faami loyɗen no toon il suffit que ya andu tun konto ƴettitirta haray koye watta yilla e gon sengo ɗo moƴƴa koyna seeɗa haray en ala junude ɗum kadi par ce que en artay kadi seeɗa ɗon on en ɓaaray ɗon par ce que komi wawata en tu yiyetade si tawi woni cellal heɓike ande cellal ngal woni fi gurdam neɗɗo on fop cellal ngal woni fi gurdam neɗɗo on fop kala noon cellal ka heɓorta anani cellal heɓike ande ko laaɓal ngal woodi nani ko laaɓal ngal woni fi cellal ngal laaɓal ngal kadi heɓike wo noon si tawi woni en ƴetti disposition ji hakkudeji men ka famille ji laɓɓinen yani non seulement laɓɓina foyer ma on galle yani famille ma on galle ma ɗen laɓɓina ka wonɗa ɗon mais laɓɓina kadi sera ka wonɗa ɗon wona fi ya laɓɓin suudu ma ndu ƴetta salte on naɓa baka ka sambaɗa ma ka dembaɗa haray moƴƴali ma hibbirani ka lawol accitirani surtout no ndiyan ɗa woni arde ni inna yo ndiyan ɗan naɓo haray a wallali ko aray a lorru noon en duwa accude goñ fondo bongo ɗon haray kala noon mo nanirali yewtere mum yewtere nden no no mi faala yewtirde noon yani par ce que no gasa tuusay ha woɓɓe sikkara mi yennu ɗum non mi ala yennude haray au fur et à mesure meɗen toroto yaafuye si tawi woni ɓe nande ga konnguɗi ko tata ara welali ɓe fof kono noon goɗɗo a yewtata tun ko welatamo kon tun il faut que yewta kadi ko woni kon woɓɓe ko ɗum añi woɓɓe ko yewtede ko woni kon ko ɗum ɓe añi koya yewtu takkoɗa donc ko ɗum ɓe ɗon ɓe mawla ɗon ɗon on ɓe nunnayyi ɓe moosira sengo haray ɓe andi réalité on noon ka woni ɗon donc kono haray ɗum ɗon e waddita e sookeji jamaji ɗin gon sengo ɗon kono marɗen ko hikken noon kadi ko fi o recrutement ɓay ko ɗuɗi no janggi no faala natude ko fonction publique ɗum noon kay ko jangi kon fof no faala yawde fonction publique voilà ɗum noon noon si toñidiraka noon miɗa andi ko ɗuuɗigo yahay toon kono d'une part no toñidirede nani voilà no toñidirede ayi e yi côté ji boyi no feƴƴiri noon
e yani wano o man ko feƴƴi ko no landano 10 000 élément ko wawata ni yahude ka fonction publique yani karama ko l'école e nder 14 000 winditiɓe ko 10 000 on ɓe sokoli ton ko 10 000 on ɓe woni e ƴettude Allah waɗi ɗum ɗon pari 10 000 ko honto noon probléme woni ko poosi musidɓe koko tawata sabbanoɓe woɓɓe no toon ko sabbanoɓe yo ƴette woni ko sakkitaɓe naɓede fi contrat kon ɗon fayda woni premier e ƴettegol ngol addinoɓe heɓini duuɓi jeɗɗi woɓɓe neeɓi wonde contractuel d' état neeɓi ɓe tahaki tata ɓe ɓe andi domaine ji ɗin fof fayda ko wiyete fonctionnaire jo ko ɓuuri ɓe fayda ko fi no wiyete tout wondema on ɗon no enregistra imo hende joddi makko natiri ni yaltiri ni e côté ji goo ko ɗum no wiyete haray simo ɓurdimo kono wiyede wondema stratégie ko wiyete comme pédagogie on ɗum ɗon ala ɓurɗoɓe kono ko ɓen ɗon no woodi e maɓɓe ɓe ƴettaka pourquoi ko fayti waɗi ko probléme waɗi bien o yani ko kamɓe sikkanoɓe no hoolaɓe woni gollali golle moƴƴe donc ɗon ko lande ɗiɗi woni noon no gasa noon no wullitora noon no wawi wonde sa yi yimɓeɓe sa yi woɓɓe maɓɓe dari ke dankaranni ke hi ko no ardi no wona noon duwano ardude ko par ce que ɓe hoolino koɓe waɗi kon ensuite ɓe hooli koɓe waɗi kon te ɓe hoolina kadi koɓe waɗi kon ko exactement ɗum ɗon joni noon so tawi woni wona ɗum yaltoyi kamɓe kon ɗum ɓe sikkata koɓe innata kon ɗum ko jamfa ko ɓe innata ko jamfa trahison on andi sike ɗin piiji no doit accude hakkundeji andi won si yimɓe wondi normalement si yimɓe wondi mo ɓe no andi jikkoyan fo innatake à 100% mais ko mettatama kon ko mettatama yimɓe wondi ko mettama ko yo ɗimmojo ma on andu faami yo ɗimmojo ma on andu ko mettatama kon kanko an kadi le anda ko mettata ɗimmojo ma on kon hara mo be mon andi ko honto évitirta oya donc so tawi woni haalda no fotta ko ni e ni examen ji ɗi waɗirte concours ji ɗin ko ni e ni waɗirte donc c'est à travers l' internet ko yani ko tablette ɓe utilisera ko ɗum gollitira fi natugol ka fonction publique ɗin on hollama no rewrete noon o waɗi o hoolinama ko waɗɗon kon normalement ko homɓe duwa darade fi yo on hettu ko hanani on kon par ce que nani wondema Mali e nder ko winiti kon je ne sais pas combien mais 400 e goɗɗum ƴettama laabe 400 e goɗɗum non joni wana nani wano tugue e nder 200 et quelque ko 60 je ne sais pas 70 et quelque ƴetta ima fou hein joni noon ɓeya fo noon ko honto woni e pourtant le ɓen noon fo le kadi waɗno e ko waɗi kolle kadi kaka maɓɓe tun ɗum ɗo yiya ko honno ɗum ɗo woniri ko ɗum waɗi ha siminni on fo no faala ko fonction publique fo no faala ka mbuuɗi laamu ngu nder ton état gouvernement fo no faala nder ton ko heɓuɗo e mo heɓaɗi kono noon si tawi woni ko Allah windanma kon a wawata wonde a raata e ɗum ɗon si tawi woni ko ɗo kamɓe on koɓe waɗɗo kon si tawi woni pellet no gasa si ɓe yeehi yeeso toon nafoytaɓe haray min ko minata koɓe resti miso ɓe ɓurta wakkilade gonga on no gasa perdini hewɓe maɓɓe programme ji mum par ce que woɓɓe maɓɓe ko ɗon siŋino woɓɓe maɓɓe ko ɗon tumarno yani golle goo ɓe ala golle goo koɓe ukkidira si hina hari ɗum ɗon jannugol ngol donc hande no woni ɗum ɗon ɓe écartama e ɗum ɗon fo donc joni ɓen ɗon andi yani vie maɓɓe on ɓe fuɗɗitotomo kadi woni au premier ɓe fuɗɗotomo kadi e ba woni donc ɗum ɗon ɓen ɗon ko honno ɓe duwa régliranede ɗin probléme ji maɓɓe
ko ɗum waɗi haray si innama si goɗɗo janggi mawnati ha yeehi innama kaari woni sortant d'université normalement wato wi tun ko état on nadatamo golle. goɗɗo si yeehi ha janggi hewti e niveau siga o niveau ɗon université normalement sa yalti heɓu passion yani faale heɓu envie an kadi créyangol hoorema golle ma ko tawatara hi no gasa ko a wawa heɓude élément ɓe gollida e mum hara ko an yoɓata ɓenno. ɗum ɗon noon koye ma iwrata, ɗum ɗon koye ma iwrata siki ko ɗum jirante ko ya janggu fi an kadi ya créyu goɗɗum. kono sa woni ko ya janggu fi ya yaw kadi fayi bakoɗa e gouvernement hande si ɓeynima iwɗo ma hande min limosima minnayi yandede no manki seeɗa min minnayi no manki di kuuse a janggi tun habbata ko gouvernement on tun waɗantama goy aymanto hoorema créana hoorema ton propre projet ton propre entreprise tu continue le combat peut-être un jour haray an kadi a woni une grande personnalité à travers sa création à travers ta création donc ɗum ɗon fof no nder ton. kono so tawi woni ko gonga sabuji ɗin goɗɗigo no ɓurda kono min mi innayi heɓugol fondo moƴƴo ko annduɗa no mettama kon wata memminan ɗum goɗɗo kañum kadi par ce que no mettamo kanko kadi son and si tawi woni on andi ɗum ɗo ene battinayi e mon ko waɗa ɗon kon yani battinayi e mon normalement ko yani ala ko ala yani ala ko ala hoore min mi wiray noon DPE no woodi DSE no woodi APA ɗi bonayi ɗi jippitoto. donc ɗum duwaɗe noon andude haray tawi woni mo be e immike golle da duwa etade kapoɗa golla golle maɗen gollu golle maɗen sa golli golle maɗen tun golle maɗe yoɓatama quoi ɗinugol ko non gollu golle maɗe yoɓete hiɗen andi honde satenji woodi yiwinadegol fof son andi wano wiyano wonde yo dans les différents départements windama woɓɓe waɗa taw no waɗi sa par ce que hay fuu se mum koɓe hetti ko laaɓi ala donc ɓe yettile mbuuɗi maɓɓe ɓe yetti mbuuɗi maɓɓe ɓe yetti ko wiya kon fof ɓe waɗi ko wiya kon fof donc fa no woodi ka landete wano 10 000 éléments konete wano 10 000 éléments tawi 100 et quelques mille woni ko winditi fi poste ji 10 000 postes donc on andi haray ko faalaɓen yani seke ko ɗum wiyete mubburo e hoore tenɗi quoi par ce que ko memmingol ñaaki kadi woni hiɗon andi pele ɗum noon déjà fayda ko wigol tun non suɓen 10 000 on ɓurno wigol wondema yo ko winditugol on 10 fi on 10 000 ɗo yo fof kala faalaɗo yo windito ɗum adda e sattede ko ɗum watta ha créé wano manifestation ji ha bonondaji waɗa ha hoolanoɓe huute donc ko siga ɗin fop o yi ko siga ɗin fop donc ɗum ɗon fof no yaltiti no yaltutude au fur et à mesure imaginez au fur et à mesure so daari wano ɗuɗuɓe wano hande sakkitaɓe ƴette sakkitaɓe ƴettede o wiya kañum ko contractuel ɓe woni contractuel ha paari neɓali koɓe yalti ha université ɓe naati jannugol école tawi ko ɓen ƴettete kadi acca ɗon takunoɓe toon depuis duuɓi goɗɗo anda ɓen tawi ɓen ɗon ko ɓen hande woni e wullitade ɓe yanguikeno ha ɓe muuɗi condila créé ha e tableau ɓe sooƴe hoore fayɓe ha hande pédagogie yani façon kala no jannirte ɓe andi
donc tawi woni hannde ɓenno woni ɓe écartama donc aray no muusi ka no muusi donc no muusi ko ɗum waɗi haray so ndaari woɓɓe maɓɓe kaka déjà kaka tableau ji évalia kaɓe jannata ɗon ko toon ɓe évalia à travers ko ɓe woni jannude kon koye nder ɗum ɗon ɓe jonna toɓɓe maɓɓe ɗen par ce que woɓɓe maɓɓe ɓe taw woyi pédagogie no woodi donc so woni ɓen ɗon no woni ƴettaka joni ɓe neɓali programme on ƴettama donc wiyeede noon joni way ko kelduɓe ɓen ƴetta oui ko kelduɓe ɓen ƴetta kono noon ta ko ɓe toon ɓen pellet yahɓe évalué ɓen ɗon ɓen no andi ɓen ɗon kadi way est ce que si ɓe gayna goɗɗuma si ɓe gaynata mais kaka suɓete senidire to ko to woni probléme o ɓayro nani taw déjà koko kirɗi quoi on nani hay inɗe goo no yaltiti toon inɗe ƴettaɓe goo iwrɗe hottogine to télé kanka e nani inɗe yaltude toon ɗen donc c'est très dommage quand même emin googa koyente ko ngari e nanale ha hande siga ɗen inde ɗon inde wiyetede google no woodi an anani nden inde joni noon hay inde indeteɗo google je vous assure indeteɗo google ganda o ko noon ɗum kadi façon inɗe ɗiɗi no yalti toon ha tati ko tawata ɗum ɗon déjà koko kirɗi quoi gonto ɗen inde ɗon iwri minen komi andi google ɗum ko si application wonno ka téléphone minen ko ɗumen andi google kono inde google on kadi o yaltiti lagine nani woni hittungal jama o ɓen noon jettama fonction publique monsieur google oui mi anda noon to ɓe nawrete village yani e village ji ɗi donc dare imagine ɗum noon donc ɗum ɗon fof ko filtu falture nde goɗɗo o famata ma hara ɓen ko place ji woɓɓe ɓe woni buumude ha finetira ɗin poste ji et pourtant le yeeyi moggo asiri par ce que validama c'est fini donc haray ɗum ɗon wona wiigol ko jama on faggitani ɗum ɗon ko autorité ji ɗin doit gerde ɗum ɗon watna yilla ɓe anda hi ko faala kon no ɗuuɗi koɓe happi kon kadi no anda ko e nder noon koɓe happi kon ɓe doit happude kadi ɓe limita yani ko doit winditade kon kono so tawi woni ɓe acciti fof winditike hoore poste hoy koye ɗuuɗa donc mo be kañum no yowi tun tamo e sengo mum vraiment ɗum ɗon si Allah jaaɓi kañum yaltay prix carton donc addoya ñooña ko ɗon ɓeynota hutanoɗo ko ɗon ɓeynota hoolaɗo hutama parce que ɓe sikkunoɗa ara no gayna goɗɗum tawa vraiment oui bien sûr ɓe mo gayna goɗɗum kono sabu moƴƴo heɓaki o yi sabu moƴƴo hara heɓaki donc ko ɗum waɗi haray piiji ɗin fof ko attorte kon ko yo Allah hokku sabu moƴƴo si sabu moƴƴo heɓike aray joomum heeɓi ko aray joomum yani ko ɗaɓɓete gaɗa kon hara hettori gani aray alhamdulillah kono so tawi woni ɗin ɗon fof raati minen komi wiyata haray do kamɓe innaɓe no hikkina yeeso e domaine éducation ɓe yeeso ton on population wawana hoore mum hay fus ko kamɓe ardinaɓe woni andude woni ñaawude ko woni e feƴƴude toon kon ko ɗum waɗi ha si min nayyi e programme jikku on mo ɓe yo heɓu tum fonndo laaɓu ngo so tawi woni fonndo ngol laaɓali ko ƴettugol ɓe faala ɓen acca ɗon ɓe faalaka ɓen ɗum c'est très simple ƴetta ɓe faala ɓen acca ɗon ɓe faalaka ɓen oui donc ɗum ɗon woni e yewtude andinaɓe ene ko riyomo kole ko goɗɗo waɗi yo waɗir tun laaɓal sa waɗiri laaɓal ɓurata moƴƴude ɓurata kadi moƴƴande ɓen ɓe waɗanɗa ɗon par ce que hande ɓe innaɓe no recruta ɗon si tawi woni ko giɗale ɓe ƴettira woɓɓe maɓɓe ƴettira ɗum battinoya e fayɓe ɓe woni e jannoyde ɓen par ce que sa ƴettiri goɗɗo giɗale tawi o gaynata pédagogie ala donc si on ɗon naɓama dalle confel là-bas innama yo jannu toon innama yo jannu toon hay inspection waɗama hay inspection waɗa inspecteur on hewtoyta hay toon tellement ko woni village tellement ko woni reculé on noon gonɗum waɗoyta toon o waɗay toon ko faala pédagogie ala o waɗa paga e hoore ɗum kadi donc ko hombo perdi ko ɓen fayɓe ɗo woni e perdude hitande ɓe gagnaki hitande ɓe gagnaki ma ɓe naɓo e centre d' examen ɓe naata salle maɓɓe fi waɗugol examen tawa ils ne savent rien ta fus ɓe anda
fuutere ɓe annda inne way ko kaari joni wonno jannude ɓe nokkel kaari ma kan kadi o daro inna way fay ɓen himo eti ni e ni kono fay ɓe janggata mawɓe fay ɓe wallitaki bureau APA e wallitaki o ɗaɓɓa tun argument ji andi ɓara ko mbuuɗi gouvernement woni muuɗude o ɗaɓɓa argument ɓe jangga ɓen tiggitomo so fuɗɗiki ardude ɗon argument oye seeɗa oye surtout o haali haalare ndenɗa hoorema ɓe nanata mo jangga konno wawi ko heɗitagol donc ko ɗum ɗon hulɓini mawɓe ɓen si woni janggali kamɓe ɓe oblige ke ɓe naadi fay koye maɓɓe koye fiyo koye janggu woni koye ɗon kadi ɗum ala e marsude par ce que jannowo on o kelɗa pédagogie ala landoyama ko saabu on ɗum haɗi fay ɓen paasa o dara o inna ko mawɓe fay ɓen ko ni e ni ɓen sa on tuma ko yani ko père ko kulol arata e maɓɓe quoi ko kulol arata e maɓɓe du coup o foniri e toñugolɓe mais kamɓe ɓe andi ɗum ɗon battinayi e maɓɓe ayi battinayi e maɓɓe tawaɗe haray ɓe eti hiɓe wakkili kono on ɗum ɓe wawi mo jangga kon ɗum wawani wonɗo janggude mawɓen jangga kon ɗum ɓe wiyata pay ko maɓɓe kum ana ko yo yawo janggoya ɓawana ɓe wawa mo révisinde ka suudu ɓe andanamo ba ɓe andanamo alifu yani kay ɓe andanamo a ɓe andanamo b ɓe anda hay fuu se ɗum non enkaramo ko l'école jon e pay konko woni andude ɗum ɗon kamɓe ɓe anda ɗin piiji fuu au moins si ɓe anduno seeɗa so hewtino ka suudu ɓe rectifiaynomo ɓe kala ka ɗumani ɓe inna joni yo révise ɓe heɗito ɓe faama ɓe wallitomo kala ko falji ɓe faljitamo kono so tawi woni ɓe anda andi haray tronçon on ko woni ko hakkude élève jon e musée mum sika ka suudu janngugol ngol satta par ce que ala ko jannamo toon sika ka yaasi tawa hara e vraiment jannaki o yii tawa hara jannaki donc haray vraiment ko wattango yilla moƴƴa koyna seeɗa ɓay haray iɗen andi ko accirta paykumma e junngo karama ko l'école jo ko fiyo nafu ko fiyo on noon kadi wallito janngo o wonan aadenjo kelɗuɗo wallitotoɗo population o wallitotoɗo leydi mum ndin donc ɗum ɗon fof wawi gasude wo si tawi woni karama ko l'école ɓe kelɗuɓe heeɓike si tawi woni ɓen ɗon ɓe heeɓike vraiment haray mouradi ɗi marsay illa ko wona ɗum ɗon haray e programme on toujours koko woni rekilude haray hande e wawa konte kon e wawa e hattude ɗo hande kadi ko yowiti émission on kon haray so tawi woni faljere no ga meɗen yaafini e mon ko famaki kon kadi haray toujours meɗen yaafini e mon par ce que neɗɗo kay ko andi yewti no gasa e nder yewtere nde ga arayno min dérapino donc haray ko mi wawata tun sakkitorde ɗo ka conclusugol ɗo ko wigol kala e meɗen yo ƴettu e yani part de responsabilité mum on ƴetta fondo mum ngon fondo mum moƴƴo ngon hikkinan gonɗo yeeso sa hikkini gonɗo yeeso ɗum ɗon nafete nafa ɓe wonduɗa ɓen haray mo beyo heɓo anniye moƴƴe haray kadi yani innaɓe no woni yeeso men ɓen ɓennu kadi heɓu anniye moƴƴo donc si tawi woni tun anniyeji ɗin feppaali vraiment hay fus ko marsata ala haray min ɗe yaafini moƴƴa koyna seeɗa haray si farjande no ga en général haray minen yaafinike inchallahu haray so tawi woni muuyowo muuyi en tintitay kadi yontere hannde fii e toujours ko yowiti émission on kon par ce que no gasa deññande kadi en arde toɓɓe kadi e ko waweten yewtude fii muɗum seeɗa nde ko yowiti affaire nedima jikku yani jikku sinama jikku ko fondo ngo joguiɗa ngon décision ko yani ko ɓernde ma nden wonde mum kon ɗum ɗon woni ko neɗɗo on yani ko moteur neɗɗo on noon ɓernde ko ɓernde nden ko ɗum woni moteur neɗɗo on si ɓernde nden moƴƴi haray fof moƴƴi si tawi noon woni kodi ɓernde nden boni haray programme ji ɗin fof boni fondo ngon fof ko ɗo woni jikku moƴƴo on fof e bonɗo on fof kaka ɓernde ɗo woni donc ko ɗum waɗi haray e neɗɗo façon wo no way haray on andu kaka ɓernde ga woni donc hoore nden noon ɗen andi ɗum ɗon ko needi ndin ko ɗo woni ko maroto gandal ngal no tigui neyirano ɗum ɗon fof kaka cerveau ga woni ko maroto donc haray ɗen tori Allah on e yo Allah on hawrindin e sawaba okka en e laawi fewɗi ɗi waweten neyirde e non seulement meññiraɓe men
mais ɓiɓɓe men kadi pour la génération future ɓay eɗen andi ko yeeso tu woni hammude ɓawoɓe ɗum ɗon en gayndino e maɓɓe hande ko no gasa woɓɓe men no barke Allah e ɓen no gasa kadi woɓɓe men no toon no inna no woni e tallal lakke woɓɓe maɓɓe o yii ɓay fo wonta gotum donc yo Allah taw noon hara ko inayɓe barke Allah e ɓen ko ɓen ɓuri ɗuuɗude di wiyayɓe kañum heeɓi sattede e yimɓe ɓawoɗo ɓen seeɗa donc haray enen kadi fewno men o no ɓurɗen e tañƴinade e no gasa koko moƴƴi kon ɓurta jaalade pour que ko woni arode ko kadi yo inne hi ko barke Allah e ɓe ɓaawo ɗo num woni ko fondi ɗum ɗo donc ɓay sa acci ko moƴƴi si yimɓe moƴƴuɓe kadi ari ɓe jokka e ɗum ɗon donc mo acci kadi ko boni si woɓɓe kadi aroyi ɓennon kadi koye ɗum ɗon jokkata voilà ko vice versa ray ala kulli haali ray vraiment o weltanama inchallah si Allah oneni jaaɓi e yontere hannde kadi e fi ko yewti émission on kon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh